ijambo neza nari guteguriye nanjye nitonze ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye kuba umugabo ugira amahame, ukwiye kuba umugabo with a principle, a man with a principle, ufite amahame ugenderaho. Nkunda iki, nkora iki, ngikora muri ubu buryo, nshaka kugera kuri iki ngiki kandi nzakigeraho biciye muri ubu buryo. Apana kuba nyamujya iyo bigiye cya kabisa ngo ugende abantu bonesha itamba utenurwari wiyambariye. Umugabo ufite amahame, kabone n'ubwo waba uvugana n'abayobozi bawe, kabone n'ubwo waba uvugana n'abakire bakuruta, kabone n'ubwo waba uvugana n'umuntu uwo ari we wese, wibanya mu gihe iyo bigiye ngo umuntu agukoresha amakosa, gukoresha ikintu kitagufitiye akamaro ngo nukubera ko aguhagarariye nkande sa. Niba umuntu akubwiye ikintu kumva ko umutima wawe ukubwira ati iki kintu nyamara si cyo, banza umubaze mu kinyabupfura cyinshi ati ariko databuja ntabwo numva impamvu mubwiye bino bintu kandi igihe amahame yanjye adahuye nabyo kabisa. Ibyo bintu bizagufasha kugera ku ntego zawe, bizagufasha kugera ku cyo wifuza. Apana kubona umuntu aza gufatira. N'umukuru wacu w'igihugu yaravuze ati niyo wabungaburira ntaha mu rugo iwawe ntabwo wankoresha nk'igikoresho cyawe. Kuki umuntu agukoresha? Hari abagabo benshi nagiye mbona umugabo aravuga ati nashutswe na runaka, nakoreshejwe na runaka nkande. Aragukoresha arakurusha. N'umuntu nkawe ibyo afite wabigeraho, waba umuyobozi we nawe. Wanakora cyane kabisa, wishyira amahame yawe ubundi ibintu bibasha kuba bigenda neza cyane. Ni Wisdom of Life, ni party twahariye gusoma ibitabo by'ubwenge kabisa bitubwira ibijyanye n'ubwenge bw'ubuzima. Nizere yuko nawe uba umeze neza 5 kuri 5. Ubundi kuri itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu ku mwaka 2025 turagarutse na gahunda yacu ya Kura amafaranga muri betting, aho dufasha abantu kubahiriza football predictions and analysis zo ku rwego hejuru. Tukakubwira ati gura iki, gura kiriya ukagenda biterateranya nawe ugakora akantu kawe k'ubwenge, maze ubundi ukabasha kuba ukorera amafaranga nk'abantu batwizeye kabisa babasha kuba bakorera amafaranga. Aya mashyi menshi cyane kubera ko ku munsi w'ejo ibintu byagenze neza cyane hano kuri YouTube. Amakipe yose twabahaye 100% yabashe kuba bikora uko bigombwa kabisa. Hanyuma groupe ya VIP nabo murabibona ko bari bameze neza cyane. Nkunze ubuzima bw'aba VIP bacu barimo kubera ko n'ubuzima mu by'ukuri bose mbona yuko bishimiye. Urugero n'uyu nguyu watwandikiye kabisa nyuma yuko ipari yari imaze kubikora, tumaze kubabwira ati congratulations kabisa ku bantu mwese mwakoze uyu munsi, mwiha amashyi muri abantu b'abagabo. Imana bahumugisha, mwafashe icyemezo cyiza muratwizera kandi natwe tubijeje ko tutazabatenguha. Ahangaho mutwihere screenshot tubashe kuba twikorera akazi. Umuvandimwe rero ati dore ukuntu byari byagenze, urabona ko yije ku munsi w'ejo. Turamubwira ati dore ipari twatanze kuri uyu munsi ni iyi ngiyi, tumaze kuyimuha rero nimugoroba abona ibintu bigenze neza. Aravuga ati bigenze neza kabisa, amezi 5 narya pe. Umuntu yari yangurije amafaranga angana nariya iki niki kiraho gutya na gutya. Ibintu bigenze neza kabisa, wakoze kabisa. Ndabwira nti wow bigenze neza kandi bizagenda biza gake. Noneho nayo ngayo ufite kuko tukugira inama pe, tukugira inama. Noneho nayo ngayo ufite ntuyakoresha kose uko ari kabisa, yacemo kabiri kugira ngo ubashe kuba wakwikorera ipari imeze neza. Undi nawe aratubwira ati kabisa service zanyu maze kubona ko ari nta makemwa, muri abantu b'abagabo kabisa. Imana ije bampera umugisha. Nawe rero wizuyaza, ngenda kubwira ngo trust me, I will try my best to keep my promise. Nje nyizera nzakoresha uko nshoboye singutenguye, nzakoresha uko nshoboye icyo nagusezeranyije ariko ukibona. Niko twe dukora, batwita A1 VIP yacu imeze neza. Ni nayo mpamvu ndumva ari nayo VIP ijyamo umuntu wabanje kwishyura, ifite kabisa A1 price inejeje buri wese kandi kabinafite abantu benshi. Wow Rwanda zose kabisa tubyungukiramo, yaba umukiriya yaba twebwe. Mu by'ukuri ibintu bikagenda neza 5 kuri 5. Uyu munsi rero munyemerere duhere mu gihugu cya Ukraine. Champion yabo bayita Ukraine Premier League. Ekipe ya Lykov kabisa, Lykov yes, Lviv kabisa iraza ko yakiriye Shakhtar Donetsk. Masubonize kuza kugusaba Shakhtar Donetsk kuza kubitsinda umukino cyangwa se kuwunganya cyangwa se gwigurira over ya 1.5 muri uyu mukino. Ku mugabane wa Afrika amakipe yatangiye ari menshi mu gikombe cya CAF Champions League. APR, Young Africans, Constantine, Msalje, Wydad Casablanca, Esperance de Tunis, AS FAR Rabat n'izindi
zigiye zitandukanye, Al Ahly, Zamalek, Pyramid n'izindi zigiye zitandukanye, ariko ku mukino wa nyuma habashe kuba bagira ekipe ebyiri gusa. Ni Mamelodi Sundowns iribuze kuba yakira ekipe yavutse mu mwaka 2018 kabisa kuri 28 z'ukwezi kwa gatandatu, ekipe ya Pyramid kabisa none itangiye gukomanga ku mafinali wana, cyakoze abantu barabo barategura baradusize pe. So Mamelodi Sundowns rero muri Afrika y'Epfo ndaza kugusaba Mamelodi Sundowns kuza gutsinda umukino cyangwa se kubunganya. Muri Scotland hariyo icyo bita Scottish Cup kabisa, igikombe cy'igihugu hariya mu gihugu cya Ecosse, ndaza kugusaba ekipe ya Baden iribuze kubikina na Celtic, ubundi nze kugusaba Celtic to win. Hanyuma mu gihugu cy'Ubwongereza saa 11 ekipe ya Sheffield United iraza kuba yakiriye Sunderland mu cyo bita England Premier Championship playoff kabisa, wana promotion. Ni ukuvuga ngo ne ekipe imwe izishakamo iherekeza ikipe izigomba kuzaherekeza Leeds United na Burnley zo zamaze kuba zizamuka mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza, birumvikana ko zasimbuye Southampton, Ipswich Town ndetse na Leicester City. So hakeneye indi kipe rero yakunganira izo ngizo ebyiri, kandi ndumva igomba kuva muri izi ngizi ziri ahangaha. So ekipe ya Sunderland rero ndumva ewan iribuze kuba ibona igitego. Sunderland over 0.5 goals muri uyu mukino. Real Madrid idafite icyanganira kubera ku igikombe cya Champions cha La Liga, ekipe ya Barcelona yabashije kuba igitwara. Real Madrid kandi yamaze gusekuriza umwanya wayo wa kabiri, ndaza kugusaba over ya 1.5 mu mukino uribuze kuba uyihuza n'ikipe ya Real Sociedad. Twansike dukomereza mu gihugu cya Turukiya, ekipe yitwa Guansepe iraza kuba yakiriye Galatasaray, mazoboneza kuza kugusaba Galatasaray kuza kuba itsinda umukino muri uyu mukino. Hanyuma ekipe ya Arsenal y'abagore na FC Barcelona barakina Champions League ya UEFA kabisa, wana Champions League kabisa hagati ya Arsenal na ekipe ya Barcelona z'abagore kabisa. Ndaza kuguhereza ekipe ya Barcelona to win plus over ya 2.5 goals muri uyu mukino. Ubundi Monami ndagukunda cyane kuko nawe wahisemo kudukunda. Niba ushaka kujoininga group yacu ya VIP, twandikire kuri nomero ubona kuri screen yawe ni 0794486332, maze ubundi tubaza ati se niki gisabwa n'amafaranga ngaye yishyurwa kugira ngo umuntu mubashe kuba mumushyira muri groupe, tugusobanurire maze ubundi uze utujoininga ibintu bimeze neza 5 kuri 5, nawe ujye wibonera ipari ziba zizewe nk'izo ngizo. Imana barinde, ndabakunda cyane ko namwe mwahisemo kunkunda. Mureke dusubire ku biganiro byacu byo ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ciao ciao mes amis.